Kua tai moata mai Akrihimete, koe rā te whakaaro mo te hunga ka whai hua i te kaupapa tāke a te kāwanatanga, ka whakatīnanatia a pōpō. Kei te heke iho ngā pai utu tāke, engari kei te piki ake te tāke hoko hoko. He oi ko te pātai nui, he aha ngā pānga o e nei whakarerekētanga ki a koe, anei ngā whakamārama a Roihana Nuri. Aha koa he taite, he maha ke ngā whānau e hoko kai ana i tēnei rā. Ko Charlene Bailey me tōna whānau tētehi. Because the GST's going up, so have to quickly get in and get all the bargains and provide for the whānau. Kei te whiwhi peni hana a Charlene Moana tamariki toko toru, kei raro katoa o rātou pakeke i te tekau tau. Ko tahi rau e rima te kautāra te nui o tana nama kai i a wiki. Just think of the people like us that are just trying to get by, and raising it ain't going to make it any better. E ai ki te kāwanatanga ka piki ake te utu a Charlene mā te kautāra i te wiki. Engari e ai ki a reipa, ka kāingia tērā whiwhinga e te tāke hoko hoko hou. Pai te haru atu ki a rātou. Kāre mātou e tautoko ana te kaupapa te kāwanatanga, ke piki haere te GSE ki utu mō ngā kai. Koe rā ka whakapauhia mātou, tō mātou kaupapa e whāna ki te kai ora o te tangata. Muia katoa tēnei hoko maha ki te hunga hoko kai. Hei a pōpō ka piki ake te utu mō ngā kai nā te tāke tau hoko hoko. Te kaupapa o te rangi nei. Ka hoko whahaere ngā whānau ki te hoko mai kai. Mō rātou ake, i mua tonu rā e te piki ngāki o te utu. Kei te whakae ngā kai hoko. Yes, I am why, because we will be on low money. Aha koa te mataku o Charlene, kei pau katoa ana moni ki ngā tāke hou, maroto mai te whakapono e putai pea he māramatanga. It's hard with 3 kids, but we get there. Hei te Wainganui pō ka piki ake te tāke hoko hoko ki te 15 ōrau. Roihana Nuri, Te Karere.